Hagajing rakhi hagajing dap nyopusan snam ka Tingher Upper Primary School jong ka Balang Presbyterian Tingher East Khasi Hills District hakakat artre gurumpang arja arpusan uba Olan Singh Sun MLE ka Mawson Ram constituency ulawan ban penher ya ka lama kum gajing pilih perda ya hagajing rakhi ka ban sepun kotpat hakasautre unok pra arja arpusan. Hagari kasngi ladon lang daw Reverend S. Imsan, Uteman Basan, uba BL Jingam, Secretary Managing Committee jong school, kinong syong snong kinong hikay ringkat ki khana school bat kiwe de. Hagani kasngi lapan sngoru ya ka khana lingkot sapang ka school kabala seng nadu usnam khat khandai spa san po, bat lapan syong shit pat, daga jing rua jing shat na ki khana school na lor kiwe de ki jing lekman. Kasngi ban school kanlong ke khat nri tarik ramfang siajar kendai spa sanpo hagane ke jing ya seng preschool la khot ya ki khna school ki baneng kong ki banwan sa school kilong kumni ha ka class 4 ki bawan ban pulin kong kilong u prang konsen marwin ubangitip anta kum itren basan piti marwin Ujen Drobar ke Eltimai Saibon Worcester Rodbon Osel Rinbon Bat Kameri Bon Hangga kelas 3 Uplan John Singh Antruna ka Centenary ka Theodore Bat Kati Sodian Baro kilong khat wingun Latung dong ikai ya u Bridaros Lando ubalong tumen basan ha ka jingsiu ka ba saupo tengka sibenai ha ki atli ki kelas ha ka ju kapor latung ya Reverend Trevor Rodbon kum usketri bekerpang jongka school u Bridaros Lando ulong unong ikai banen kong jongka school ka managing committee ka bakmi pagapaniya ika school ka persang ban pendit pendiang Henry kali kandu jing ha kabasdang ban pentelun ya kane ka school la don hapdeng ke jing du jingkerman ba kumta kirang ba ila don hapdeng jong ke jing no mensim la kirang la ni ban kersan ban peniyeng ya ka school ka jingno mensim kalong kadau ka jingbamla shu jong kibalang ban penpoy ya usnyang hapdeng kani ka jinglong ka bas du jingkermen Henry ka bas ngutna kalong ba unang hikay banang kong ubabu Bridaros Lando Klem jing setting ula yeng rangba ban IT med pat mensim ban tresitom ka school kalane hadu kini kisngi kiba mentang hakas nem ka banengkong ka school kalapha yale ya ka LP examination saungut kikna baro saungut kilapas baha bat kilayo ru ya ka scholarship na ka sarkar Hagas nem siajar kendai spa sanpuar. Sorkar kala itu bakla airu ia ka recognition nadu ubnai mas kasitrik jonggas nem siajar kendai spa sanpuar. Hagas nem siajar kendai spa sanpulai lapha yale ia ka middle English school ka panengkong ia ki sangut kikna ka snutna kalong baro sangut kiliapas bha baga jingpas congki kalapoy sekerdan kabanengkong nadu usnem sejar kena spa sanpulai terter ka school ka yajbe yati kena bakane ka school kala penni yakirang kensai kentay kensai kibriu kibadap mensim hakisnong
haki balang bat nangta kilayo ban peni ya ki riuda mensim kum ki pastor ki teman basan ki basyakri ka kamu kendra ila miru ki briu kentai bat cenderang haki snong haki balang ki balong ki nong elam hakasan himasima ban long ki nong sensha ki nong bisha ki doktor ki nurse ki nong hikai haki school ki paper bat kum juru haki college ne haki school bat haki way to way ki benta ki baper ki no hikai ki bala hikai nadu kabasdang hadu menta ki don kat kendai ngut ki no hikai ki hikai nadu basdang hadu menta ki don kat kendai ngut bat nakini ki badang don hakini ki singi ki long Mrs. Bibi Bani Bahikai Syajar Kendai Spa Rubusan Bat Lasong Tha Yakasem Arajar Khatsal Mrs. Bis Kemlon Belasdang Bahikai Nedubasnem Syajar Kendai Spa Nyub Kendai Bat Lasong Tha Yakasem Arajar Khat Nriu Mr. Joint Pilates Imli Bahikai Nedubasnem Syajar Kendai Spa Kendai Busan Hadu Kasem Syajar Kendai Spa Kendai Punyo Teman sambil jingap lahikan wasem saya kendai spa kendai punyo bat bedang hikai hadu mentah. Mrs. Dilimon Kadjo saya kendai spa kendai pupra bat bedang hikai hadu mentah. Mrs. Ibi Lendo berikan wasem ajar khatsau bat bedang hikai hadu mentah. Mr. Kesan berlangyat bon ibahikan dari wasem ajar khandriu bat bedang ne hadu mentah. Dinjak bak kimati jong kelong shua la pensa ya kan nam ka burom ka syarat kawalaki lathang kam shem la lipno kadang tebe kadang syai kadang kuncai bat ai bakan ai jing syai kanang kraw kanang kiu sejrong kan long ka nam ka burom ya ka dong ka thain bat ya ka speak hi barok away. Kinong hikai teng-teng hati sin sebenarnya. Kiri pun hikai si ketai kena. Ya kiblarit nyap sim ke level benar tai dun hikai. Lalu pitik ya history jong kiri he naga jilong tu kilong he karena I'm sinipri. Di berkoi kiri pun sang ya ke hikai. Dini sulang berna school. Ke school kadai koi mo persem biji hikai ni. But kita mau dikenali nilai bantu tu kuno ban buram jadi baik. Nomor hisim bang enang ban buram bagai jing ke buram akor kesedang nak jing long kena naskul. Anda pilih ketu jing long nyupi kan jai bagi jing long tipsi kan sedang nyupi nak jing long hagapol bagi dalam skul. Nga suban ongro ba kadi gijinya itu juga mission. New pusan lik sem ka ngai ngai gijinya itu bejo. Tu kumno ban pengkrapa ka. Nga kemen ba hapo gijinya lam jong u shaman badi reverend simsan badi kadi kemani jingti. Badi kemen basan ibadi sekti juga menjadi nak kemen ba haka closing juga ni kejinga ke platinum jubilee UCE ya ka diushi ko ni bidi ni kemen ba UI ya ka dur ba hamhai ko bidi haka closing sini di kajian nanti yuki na don berbor kajian nanti yuki ya mission but Nganbu nak jiruai kat bala nak kajian ti commission kajian ti kalong bejo nak kajian sekri jaga education jaga imlang salang nak kam penroy ke kam beli bagi bentar baro juga ini Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet
Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.